Longas colas no recinto feiral de Pontevedra para vacinarse contra a COVID-19. A área sanitaria convocou esta xornada a 3.100 persoas de entre 40 e 49 anos neste punto. Para moitos, un momento longamente agardado. Porque eu trabajo cara al público e tenía ya muchas ganas de vacunarme, sí. Oh, claro, por suposto. Claro, estamos nunha edad bastante complicada. Nin sí nin non, dábame igual. O sea, a ver, dábame igual, en fin. Nos vivimos na aldea, entonces vivimos un poquinho aislados. E o tema todo este do COVID, pasámolo, pero obviamente un poquinho xenos a él. En Cex de Gavila García había para hoxe 1.100 persoas convocadas. Son 4.200 de entre 40 e 49 anos en total na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. A todos eles, e sen perder o ritmo, o persoal de enfermaría subministroulles a primeira dose da vacina de Pfizer. Teño pánico ás agullas, pero todo estupendo. Non me deu nada, estiven aí 10 minutos, perfecto, ben organizado, non pasamos calor. Estupendo, tiña que vir todo o mundo. Non me enteré de nada, iba así bastante nerviosa, pero no, bien, de momento bien. O chico que me vacunou, moi profesional, nada, non doi para nada, o sea, nada de nada. En 15 días serán citados para recibir a segunda dose, un paso máis neste camiño cara á normalidade que comeza unha nova etapa. A partir desta medianoite poderemos estar sen máscara no exterior, sempre cando manteñamos a distancia de seguridade d'1,5 metros. A pesares das ganas, a prudencia parece que a postura máis popular. Eu ainda lle teño medo a sacala. Non sei, a ver como funciona, a ver se non... Si todo vai ben, sin ela, mellor sin ela, pero... Yo le voy a esperar, yo no le voy a quitar, no, yo no. Más trabajando, ya te digo, cara al público, entonces no me la voy a quitar. Me da igual, probablemente, se a levo posta, xa levo posta, non vou andar quita e pon cando ando a facer a compra, esas cousas. Por exemplo, se estou na calle Príncipe en Vigo, non a vou quitar. Se estou na Plaza de España en Madrid tampouco, na Plaza e na Porta do Sol. Ou se estou no medio do monte, sí, pero penso que teme de ter a xente un poquinho, non quitar na Rúa Oliva, que non pode sentarse mascarilla en un centro comercial, pero sentidiño.